Salibonani bantwana benkosi. Siyabonga inkosi esivumeleyo ukuthi sibe lethuba lokuhlangana ukubana sidumise. Kungumthandazo wami ukuthi inkonzo yethu yanamhlanje izasisondeza eduzane lesihlalo sobukhosi. Singakaqhubekeli phambili, ngivumelani ngilamukele lonke ezindlini endaweni ezitshiyeneyo lapho elilalela likhona, lingabe liphakathi kwenhambo. Ngilifisela ukubana uNkulunkulu alifinyelele engosini zonke lapho esitholakala khona. Sikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu othandekayo, Nkosi yethu, sinikela leli thuba ezandleni zakho ukubana ukhulume kithi njengabantu bakho. Sicela ukubana ngaleli lizwi usidonsele eduzane lesihlalo sobukhosi. Ngicela ungisebenzise njengokuthanda kwakho. Udumo lobukhosi kuphiwe kuwe naphakade siyakhuleka. Amen. Isihloko sethu sanamhlanje kungumbuzo. Ngithemba ukuthi ngingakahlali phansi ngiyabe sengiphendule lo mbuzo. Lo mbuzo ngumbuzo ofanele ukuthi ubuzwe ngabantwana bonke bakaNkulunkulu, kungakhathalekile ukuthi ukuyiphi inkolo, kungakhathalekile ukubana uyakhonza kumbe awukhonzi. Kudingakala ukubana uphendule lo mbuzo ngoba uqakathekile kakhulu. Umbuzo uthi wona, kambe uNkulunkulu ulesimiso na? Kambe uNkulunkulu ulesimiso na? Ukuze sizame ukuphendula lo mbuzo njalo sizame ukubana sizwisise ukuthi inkulumo yethu iphezukwani namhlanje, ake lingivumele ukuthi ngiqale ngizekelise ngezinto thile ezizakwenza ukuthi inkulumo yethu ibe lula. Singathatha umzekeliso wemuli. Uzathola ukuthi imuli ngayinye ethanda ukuthula, imuli ngayinye ethanda ukubana ihlalisane kahle, iba yimuli elesimiso sinye esaziwa ngamalunga wonke awemuli, okuzakwenza ukubana imuli yenze into efanayo. Kunjalo futhi ngitsho lezindaweni lapho esisebenzela khona, indawo ngayinye lapho osebenza khona, kulezimiso ezemsebenzini ezifanele zaziwe yizisebenzi zonke ukwenzela ukuthi ekusebenzeni abantu basebenze kahle. Uzathola njalo ukuthi ungaze uhambe amadale alezimiso thile azilandelayo nxa kuthiwa kuyathonisiswa amacala, ukwenzela ukuthi kube lento ecacileyo eyaziwayo evumekayo emthethweni. So ke ngithanda ukuthi nxa silanda lendaba, ngifuna ukuletha omnye umzekeliso owakhulunywa nguMoyi uBradford. Uthi yena kwesinye isikhathi kwenzakala ukuthi umthungi othile wahamba wayathenga ugodo olusetshenziswa njengesipimo. Ngalezo nsuku sasisazi kulama yardstick. So ethenga leso sigodo
ilizwi lithi lona wasehamba esesiyathenga ilembu. Uthe nxa ethenge ilembu efika endaweni yakhe yokusebenzela, wafuna ukubana alinganise ilembu ngesilinganiso sakhe, ukwenzela ukuthi asuthiseke ukuthi uthenge okuyikho. Uthe nxa esenze njalo wathola ukuthi ilembu lalisilela, wasesuka lumthengi waya kumathengisa ukubana ayezama ukubana akhulumisane lomathengisa ngalokho ayesekubonile. So ke nxa ekhuluma lomathengisa ukuthi hathi uyabona mzalwane, ilembu ongithengisele lona kayisiso silinganiso engikutshele sona. So ke umathengisa uthi hayi, isilinganiso yiso ngoba isipimo engisisebenzisileyo yiso ubaba ayesisebenzisa esasebenzisa lindawo. So ngisebenzise okufanayo, angizanga ngenze okuchiyeneyo. Umathenga wathi kakuhambelanga. So ke ngenxa yokuthi umathenga wayelaso lesi silinganiso, uyapima umathenga emtshengisa lo umathengisa. Umathengisa uyabona ukuthi ngempela ilembu lalisilela. Okwakungananzelelwanga ngumathengisa ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa ugodo lwalusetshenziswa luhluzuleka, lwalulokhe lusiba lufitshane kancane kancane kungananzelelekanga. So ke okwenza ukubana kuphele impikiswano yikuthi isilinganiso esiyiso sasikhona. Akucabange ukuthi alubana emhlabeni sibesiphila emhlabeni kungelazilinganiso ezenza ukuthi abantu bazi ukuthi kumbe bathenga okuyikho, kube kungaba lohlupho phakathi kwabathengi labathengisayo. Abathengisayo bebengafuna ukubana bazuze inzuzo engcono, kodwa bethengise into ezingalingani lesilinganiso. Kodwa ngenxa yokuthi kulezilinganiso kwenza ukuthi kungaze kwaba lokuphikisana, kungaze kwaba lokusolana phakathi kwabathengi labathengisayo. Ngithanda ukuthi ngithi kuwe mhlobo othandekayo, nxa sikhangele isihloko sethu sanamhlanje ukuthi kambe uThixo ulesimiso na, uzathola ukuthi ngikhumbula nxa ngisakhula ngikhuluma labantu abathile mayelana lezenkolo, ngangijwayele ukuzwa abantu bethi bona ukuya kuNkulunkulu kufana lokuqansa intaba. Nxa uqansa intaba ungaqalisela empumalanga kumbe uqalisele entshonalanga, kungenani ukuthi uqalisele ngaphi, uyafika esiqongweni sentaba. Njalo bangitshele njalo ukuthi kufana lentungo zendlu, ukubana zisuka enhlangothini ezihlukeneyo kodwa zonke ziyahlangana esiqongweni. So ke umbuzo ubusisithi, kambe kungaba liqiniso yini lo uNkulunkulu? uNkulunkulu othiwa nguThixo wothando, kungavumeka yini ukuthi kube lendlela ezihlukeneyo ezisifikisa kuNkulunkulu? Okungenza ukuthi ngibe lalo umbuzo yikuthi nxa ngibala eBhayibhelini ngithola ukuthi like uMatewu isahluko ngu-25 uvesi ngu-31 kusiya ku-46, uNkulunkulu iBhayibheli ethi yona uza kwehlukanisa abantu, abehlukanise njengomalusi ohlukanisa izimvu lembuzi.
Nxa ngikhangela leso sahluko ngeba lombuzo ukuthi uza kwenza njani, uzahlukanisa njani phakathi kwezimvu lembuzi. Kuyini okuzaphawula ukuthi lezi yizimvu, lezi yimbuzi? Okunye okungenza ukubana ngibuze lo mbuzo ofanele ukuthi lawe ubuze, nguKorinte wesibili 5 ivesi le10, uzathola ukuthi lapha sithola ukuthi iBhayibheli ithi sonke kumele sime phambi kwesihlalo sokwehlulela kukaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu edinga ukubana ahlule ngamunye ngamunye wethu, yisiphi isimiso, yisiphi isilinganiso uNkulunkulu aza kusisebenzisa? Kuzavuma yini ukuthi kulelo dale abanye asebenzise isimiso esithile, kwabanye asebenzise isimiso esithile? So-ke imbuzo okufanele ukubana sizibuze yona. Mina ngokuzwisisa kwami, alubana uNkulunkulu engaba njalo, kutsho ukuthi kwabanye uza kwenza ukuthi indlela yokusindiswa ibe lula kakhulu, kwabanye enze ukuthi indlela yokusindiswa ibe lukhuni ngenxa yokubana isilinganiso siyachiyana. Njalo aluba kungaba njalo, uNkulunkulu uyabe engasenguye uNkulunkulu wothando. Ake sibale ilizwi likaNkulunkulu. Ngizathanda ukubana sibale encwadini ka-Ekusoduse isahluko 20 ivesi elakuqala levesi le-17. Ngifuna ukubala nje wonke lamavesi. Asoze sibe lesikhathi sokubana sicubungule lamavesi, kodwa ke ngithanda ukubana sithole okuthile kula amavesi, asihambe sonke nxa sibala. iBhayibheli ithi yona uNkulunkulu wasekhuluma wonke lamazwi esithi, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha eGibhithe endaweni yobugqili, ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, lo mfanekiso walokho okusezulwini, lalokho okusemhlabeni, lalokho okusemanzini angaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba mina Nkosi uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu olomona, ngehlisela ububi baboyise ebantwaneni besizukulwana sesithathu lesesine sabangizondayo, kodwa ngilothando olungapheliyo ezizukulwaneni eziyinkulungwane zabangithandayo abagcina imilayo yami. Ungalisebenzisi ngeze ibizo lenkosi uNkulunkulu wakho, ngoba olisebenzisa ngeze ibizo layo uza kuba lecala phambi kwenkosi. Khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele. Uza kusebenza izinsuku eziyisithupha wenze wonke umsebenzi wakho, kodwa usuku lwesikhombisa luliSabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo, wena, lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo zakho, lowemzini osemzini wakho, ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lako konke okukukho, yaphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa
yalwenza lwaba ngcwele. Hlonipha uyihlo lonyoko ukuze zibe zinengi insuku zokuhamba kwakho elizweni ekunika lona inkosi uNkulunkulu wakho. Ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Ungabi lamha ngendlu kamakhelwane wakho, lomkakhe, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, lenkabi yakhe, lobabhemi wakhe, langa lunye ulutho lwakhe. Nxa sikhangela lapha uthola ukuthi lamazwi ngamazwi akhulunywa nguJehova. Ngithanda nje ukubana ngithi mina nxa sikhangele lamazwi, sikhangela amazwi alotshwa ngumunwe kaThixo. Nxa uThixo eloba lamazwi, uwaloba elobela abantu bakhe. Ngenxa yokuthi sizama ukubana sibuze ukuthi kambe uNkulunkulu ulesimiso na? Kambe uNkulunkulu njengobana sithi unguNkulunkulu munye, kambe angaba lezimiso eziningi na enguThixo munye? So ke uEksodus uyasitshela ngesimiso sikaNkulunkulu ebantwini bonke. Mhlawumbe simele sizibuze ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma kanje, kutsho yini ukuthi bakhona abanye abantu abatshela lamazwi, abanye abatshele okuhlukeneyo? Uqaphele yini ukuthi abanye balandele lokhu akutshoyo, abanye bangakulandeli? Ungafunda njalo encwadini kaMahubo. Incwadi yamahubo iyasitshela lokhu. uMahubo 1:1 esincane ngesesikhombisa lesishiyagalombili, lapha iBhayibheli ethi yona, imisebenzi yezandla zayo iqotho ilungile, lemithetho yayo yonke ithembekile, imiswe kuze kube nini nanini, yenziwa ngeqiniso langobuqotho. So iBhayibheli iyasitshela ukuthi nxa sikhangela imithetho kaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu ithembekile, njalo imithetho kaNkulunkulu imiswe hatshi okwesikhathi thile, kodwa ke ima kuze kube nini nanini. Mhlawumbe omunye angathi yebo, lokho ngiyakuzwa, ngikuzwa lokho. uJesu nxa wayelapha emhlabeni, uJesu wafundisa ukuthi okumqoka ebantwini bakaNkulunkulu yikuthi babe lothando, hatshi ukuthi bazihluphe ngemithetho. Ungakhangela njalo incwadi kaMatewu. Incwadi kaMatewu isahluko sika 22, uzathola ukuthi kulamazwi lapha esiwafundayo esincane ngu-37 kusiya ku-39. Lamazwi athi wona, uJesu wathi kuye, wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke, langengqondo yakho yonke. Yiwo lo umlayo omkhulu lowokuqala. Owesibili ufana lawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. So ke ungakhangela uzathola ukuthi uJesu ukhuluma ngemthetho, ayifinqe awufake umthetho obe yizigaba ezimbili. Ungakhangela umthetho nxa sifunda ngale encwadini kaEkusoduse, uNkulunkulu nxa enika uMose, uNkulunkulu wamnika izibhebhedu zamatshe ezimbili. Kulezi zibhebhedu zamatshe ezimbili, kwesinye kwakulemthetho emine elokwenza lobudlelwano phakathi kukaNkulunkulu labantu. Kwesinye kwakulemthetho eyisithupha
eyiyo ebamba ubudlelwano phakathi komuntu lomuntu. Yikho uJesu akukhuluma ngamafitshane nxa ekhuluma encwadini kaMatewu ukubana kasithande uJehova uThixo umthande ngenhliziyo yonke. Ngamanye amazwi ukuthanda akudaleli kumbe ukuthanda kakwenzi ukuthi umuntu abe yisideleli esidelela umthetho. Ukuthanda kuhola umuntu ukubana abe ngumuntu olalela umthetho. Ungakhangela njalo okunye engithanda ukubana mhlawumbe angikuveze nxa sekusona lesi sigaba. Omunye angathi hayi yebo uJesu phela nxa wayesifa esiphambanweni ukufa kukaJesu kwasikhulula ukuthi sengaze sagcina imithetho. uMatewu isahluko sika 5 uverse ngu17 kusiya ku19 eBhayibheli ethi yona la ngamazwi akhulunywa ngoJesu. iBhayibheli ethi yona lingathi ngize ukuchitha umlayo ingabe abaprofeti. Angizanga ukuchitha kodwa ngize ukugcwalisa ngoba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu lomhlaba kakusoze kudlule ibadlana libe linye ingabe lecatshana libe linye lomlayo kuze kwenzakale konke. Ngakho owaphula owodwa kulimlayo emincinyane afundise abantu njalo uza kuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu, kodwa owenzayo ayifundise lo uza kuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Sizathola lapha ukuthi uJesu wenza kucace ukuthi injongo yakhe yokuza kulomhlaba kwakungayisikho ukubana esuse imithetho. uJesu weza ukuzagcwalisa. uJesu weza ukubana enze ukubana kucace kithi sazi ukuthi umthetho umeleni, ngoba umthetho umela isimilo sikaNkulunkulu. Mhlawumbe ngesikhathi esesisele ngivumelane ngithi mina kambe umthetho uyasisindisa na? Impendulo ithi hatshi, ngoba abaseEfesu 2 verse 8 lo 9 uyaveza ukubana sisindiswa ngomusa, akuveli kithi akuyi ngemisebenzi kodwa ke isenzo sikaNkulunkulu. Genesise 6 verse 8 ngale testamentini edala ethi yona uNoah wathola umusa phambi kukaNkulunkulu. AbaseRoma 3 19 to 20 iBhayibheli yasivezela ukubana umsebenzi womthetho yikubana usitshengise sazi isono. Ungakhangela lo Jakobe 1 verse 22 usiya ku25 uyaveza ukuthi umthetho usebenza njengengilazi kumbe njengesiboniboni esikutshengisayo ukubana uyisima kanjani, ngoba umthetho kawususi esono kodwa ke umthetho wenza ukubana sazi esono. Ungakhangela njalo iBhayibheli ikwenza kucace ukuthi nxa kungela mthetho kutsho ukuthi kakula sono, ngoba AbaseRoma 7 to 8 othi yena bengasoze ngazi okuyisono alubana umthetho ubungazanga utsho. Ngakho ke umsebenzi womthetho yikubana sazi isono hatshi ukusisindisa. Now ngithanda ukubana nxa sikhangela lo mbuzo njalo mayelana lesimiso sikaNkulunkulu, nxa usuhleli wedwa ngifuna ukubana uyebala ngoAbraham encwadini yabaseRoma 4 verse 1 to 5 ezasivezela ukubana ngitsho uAbraham
uThixo aze athi yena ulungile kwakungayi ngemthetho. Ukuze uThixo athi yena ulungile kazange akutsho ngemva kokubana uAbraham esesokiwe. uThixo ukutsho uAbraham engakasoki. So ngoba usindiso lukaNkulunkulu uThixo usindisa ngomusa. Ngitsho ungaze ukhangele indlela uNkulunkulu anika ngayo umthetho ebantwaneni bakaIsrayeli, uzathola ukuthi khona ukukhitshwa kwa ezweni laseGibhite, ezweni lobugqili, kwakungeyamanga ekutheni baqale bagcine izimiso zikaNkulunkulu. Yikho uExodus 20 verse 1 lo 2 eqala ngokubakhumbuza ukubana nginguJehova olikhiphileyo ezweni lobugqili. Ngamanye amazwi uzathola ukuthi umthetho nxa usiza kibo uza omi phezu kwesisekelo somusa, ngoba uThixo ubenzele umusa. uThixo abesesithi-ke gcinani limthetho. uJohn 14 verse 15 uJesu uthi yena aluba lengithanda gcinani imiyalo yami. Ngamanye amazwi abathanda uNkulunkulu baza kumlalela, bazagcina imiyalo yakhe. Chapter 15 verse 10 kaJohane laye abesesithi yena uba ligcina imilayo yami liza kuhlala othandweni lwami, njengalokhu lami ngigcine imilayo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Okulandelayo njalo ungakhangela uJohane wokuqala 2 verse 4 eBhayibheli ibesisivezela ukuthi nxa ekhona othi yena uyamazi engagcini imilayo yakhe ongumqambi manga, iqiniso kalikho kuye, ngoba othi uyamthanda mela ahambe njengobana yena wahamba. Mhlobo wami othandekayo, ngithi kuwe, ngithi kimi, uNkulunkulu ulesimiso esikubonileyo ngamafitshane kulezi sifundo yikuthi yebo uNkulunkulu ulesimiso. Leso simiso sephiwe emntwini wonke. Yekho kuvezwa kahle eTestamentini elidala leTestamentini elitsha ukubana uNkulunkulu ulesimiso. uJesu uthi kezanga ukubana achithe imiyalo. Umthetho kaNkulunkulu kawuguqulwanga ngitsho lokufa kukaJesu esiphambanweni. Yebo sibonile ukuthi ukusindiswa kwethu kakweyamanga ekugcineni imithetho, kodwa ke sigcina imithetho ngoba uNkulunkulu usisindisile. Okulandelayo ngithanda njalo ukubana ngiveze ukuthi ekufundeni kwethu sithole ukuthi alubana sihamba loJesu, alubana sisithi sikuye, isitshengiselo sokuthi sikhamba laye sikuye yikubana sigcine imiyalo yakhe, ngoba uJesu uthi yena alubana simthanda siza kugcina imilayo yakhe. Ngithi kuwe, ngithi kimi, kambe uyamthanda na uJesu? Ngithi kuwe, ngithi kimi, kambe uyafisa yini ukubana utholakale ukuhlangothi lwalabo abenze intando kaNkulunkulu? Isimiso sikaNkulunkulu siphambi kwethu sonke ukubana singabona sicele umusa kaNkulunkulu ukubana usinike amandla ukubana siphile ngokwentando kaNkulunkulu. Nxa kuyisifiso sakho ukubana uNkulunkulu akuphathise ukubana ekukhonzeni kwakho ukhonze uNkulunkulu, ekukhonzeni kwakho ungavumeli ezinye izinto ukubana zithathele uNkulunkulu endawo yakhe, ngokulandela lokho uNkulunkulu akutshiloyo. Ngifisa ukubana ukhuleke lami, asikhuleke. Baba othandekayo, siyakubonga ngaleli thuba ukubana ukhulume lathi, usikhumbuze ukubana ulesimiso osiqaphele ukubana silandelwe yithi sonke
Kanti-ke siyabonga ukubana usinika amandla, usinika umusa ukubana sigcine intando yakho. Siyafisa Baba ukubana saziwe njengabantu bakho. Siyafisa ukuhamba njengobana wahamba, njengobana ilizwi lisitsho ukubana ukwazi wena ikwenza intando yakho. Siphathise ukubana senze eyakho intando. Siyabonga ukubana uzwile ukucela kwethu, uzasenzela okudlula esikucelileyo. NgoJesu owasifelayo siyakhuleka. Amen.